Khawvelah hian Ngah Ngah Hmeltha ti hi a dikna chen a tam hle ani ti kan hre the ome Keini mizote zingah pawh a thleng ve theuh ani ti kan hre nual bawk ang chu an kawppuite chen lehin sum tam tak an hui treuh zel zawng ani hi an nunah hmangaihna in hmun a changlo tidawn nila an kawppuite hmangaih vanga nei angin an insawi ve zia thung thin sap zingah pawh thil thleng tam tak ni in a chen chu an lompui om viau lain a chen erawh chuan soisel an tok na sa hle thung mi in a hmel thatna te a pianal na te a it omna te le du omna te hmangchangkain mi hausa sunga tak tak te an kopa an nei sum wang chawa kopani ti chiang taka sha the me ang hisap tong chuan gold diggers an ti a tunchu mai hian chung sum vanga midang kop chin milar tak tak mi som chanchin kan en chiang don ani chumi ma in he channel hi ilo le subscribe lo ani chuan khonga in milo sub like sakla milar chanchin thar dang ishiat va chel theina turin notification bell khalo met keu bokang che Crystal Harris Playboy magazine lar mai din tu le anei tu house tak mai Hugh Heffer kha kan sha emle a house na hi $50 million vel ni in an chuta mase market research firm pakhat World Extent Business Insider an shildanin Hugh Heffer chi khan a house na hi $110 million vel ani anti Crystal Harris hi Hugh Heffer nupui pathum na ni a Hugh Heffer ne anin zui lai hian hef hi ama ain kum somruk zatina upasokani anin nei mani nga la omin in nei chul thu soin hefanena nin kara tek de chhoi voi khatcha omin chu po chu second ni vel lekani ala ti zui ni masala achum ni na ero chuan anin nei tangi nge a anin nei chung chuanin hefa paisa adu ang angin mang theyanga ma se anin chenani vai chuanin kutlong in a chuak turani ti in have here in rem na lekha azi apuisa vekani Amy Irving actress lar Amy Irving hi director lar tak mizote po in kan melchat MMA Steven Spielberg nen kumsang ka zakwa sumret panga khana nin neya ma se kumli chung chau anin neya anin chen hian Steven hian $1 million tam tak apek ve angai pha ani sa phau hian anin nei ma in an chil nei le turte anei tu ni na tur le in chen wange mo chi na emolo theng po ni se an chil nei te nei tu ni na tura in rem siam na le kha an sign china chu chu prenuptial agreement anti prenup ti in an soi mai china Keini po in prenup ti in kan soi vezel to ang emi po hian anin nei ma hian prenup chu assign ve ngeya ma se he prenup hi Steven hian nepkina mai lo ja sia wangin court chuan apom sak talawani ti chuan emi hian anin chen hian heti laya Steven hausak na chan ve $100 million chu a chan ve pha ta ni Kevin Federline hian nupui hwal Shar Jackson na yin an pani hian fa po pani an nei nge a Master Britney Spears nen anin date tangin achung kwa te hi akal san takmakani he backup dancer sumlama harsa ve chin tak hian pop star lar Britney Spears date na rem chang ane hian suma model ngal vek ani nge yang khathum anin zui nuwa chuan nupui tan asom tangal vata mase kumni nu fa pani an nei nuwa chuan Britney hian in chen na le kha a the lut ta ni Anfate enkol tu tur chung changa korta rei takanin be nu in Kevin hena hian anfate pani enkol tu ni na pek anita a naupang enkol na turin Britney hian thatinin $sing ni India paisa chuan changlo isom pali vel apechin thungta ni David Furnish hian atna advertising executive pan sanin chai thiam lar house tak Elton John pasal ni a sumtam tak nei athang ta zo ka ni mel ama chuan filmmaker le director ni in soi ve takna a film siam lar ve de chun chu Elton John na documentary chawani an pani hian kumsang ka sakwa sumkwa pathuma chang khan anin zuitana dan ang thlapin kumsang ni som pali khan anin neita a tuna John David kuta hian Sir Elton John na sumdo na tamtaka to a anu pui ni box silawa anu pa kanti meidon nge ni ani hian Elton John an rei tak tak alo chhor to te chu aban ngat mak box si a mitam takrin dan chuan David hian Elton John house sakna $450 million athunwaya da fek atumani anti Gabriella Aubrey hi model ni in asumlak lupo apangai ve thokhat viawa mase kumsang ni panga a actress lar le chelo tak house box si Halliburton anin ton khan asumlak lu apung ta thut mai ani kumthum nuwa chuan hali hian fanu anei ta a mase sang ni som khan anu pa hi anin chen le ta ni kota fa enkol tu tur chung changa na satak main anin beya Gabriella hian naupang enkol na turin hatin $sing khat le sang rok adong chin ta a
hei mai ba ka hian naupang alo enkol to na atan dolar noi khat sing khat le sanga le attorney aroina manatan dolar noi thum adong bokani a poisa don tur zong zong adon zo hnu hian hali chuan court ne na Gabriela hian na po atho chun som to lawa naupang enkol na tura poisa adon ringin ako savel mai mai ani ti achila chuta chang chuan Gabriela Aubrey chu gold digger ti a miten an shiatan alonita Amber Heard hian ama aya kumsomni pathum zeta upa actor lar le hausa Johnny Depp adei ta changin mi in gold digger ti in an shiatan ani tangala Johnny Depp aton ma hian Amber hi ma ni an pui ko blai nei ani a anin to na changin a kawppuite nu chu kalsanin abel pathar Johnny Depp chu apan santa a kumsang ni som panga khananin nei ta nge nge ni akum le sang ni som paruka chuan anin chen le ta ngala anin chen na in rem siam na changin Amber hian $7 million adongani mi in gold digger tia an seren chu du lavin aming thatna turin organization tam tak ne na poisa te chu adonai ta a ma semi tam takin athil tumber hi chiang takin an chat sak vekani model Chrissy Teigen phei chuan heti hian atuita million sari charity ya adonai zo veka gold digger zingah chuan Robin Hood ani ringot alom le ti in Heather Mills zai thiam Paul McCartney le Heather Mills te hi kumsang ni pahni khan anin neya kumsang ni pariat khan fa pakhat an nei nuwa anin chen le tani anin chen na chungchang court an rel fel laya Heather thil ti wangin mi in gold digger ti in Paul hausak na chau a umani anti anin nei laya Paul a phone call lo record ru thinin kota ama beilet na manga court ne na chuan Paul a poisa $250 million adila ma se $50 million chau pek ani thung chau kan ti vengota a chau lo na salutu grab thak zoka mitam tak chu hetiang zat poisa a hi chuan kan lung oi viau tho ngeyang ma se he gold digger nu hi chu ani velo thinrimin alung oi lo emema courtroom a chwa sandonin Paul a lawyer lu a tuyele luinga tani Oksana Grigorieva hian actor le director lar le hausa tak Mel Gibson nen kumsang ni pakwa khan fa an neya kumsang ni soma anin chen nuwa chuan Mel Gibson paisa tam tak chu saktumin o alo record ruksa Mel Gibson a tongkam moi lo tak tak manglai te chu kota apar chuak ta a Mel chuan achil lo record to te chu apar chua lo chuan $15 million ka pe ang che atia mase Oksana hian ati chua chuan poisa tamzok adon thei abei sei wanga ni ngeyang ati chuak luitani mase awan nei vak lo ani mela anin chen na a poisa don tur chu $9 sari le zingah ni in melane na anin kar chu soi chuak me to lo tura khau taka thu pe kani bawk mase radio show pakhata a soi chua le sia wangin a poisa don tur po chu achan le ta veka du am chu chan na ti hi thleng dik chiang khopani Donald Trump le Ivana Trump te hi kumsang kazakwa somsari pasari khan anin neya Ivana chuan adin munthar nuam sataka khosak vel chu nuam athle maya Niwreka nuam sataka khosa in Donala in nuam tak taka ahun akhoral vela kumsang kazakwa somkwa pahni khan in chendil na the lutin prenup anlo zia to sa po chu aking leta anin rem na siam hi tlang zar ni lo ma se miten an soidan chuanin Ivana hian $20 million le Connecticut in $14 million man hule ama in enkol na tur kumtin $9 somthum panga adong bokani Anna Nicole Smith hian kumsomni paruk mi chawani lahin oil lama sumdong hausa tonto kumsomriat pasari a upa J. Howard Marshall pasalatana neya an kuma in theuh emawang hian mi in gold digger ti in an soichin an pani hian an cheng dun ngai lova anin kara check deuh chhuai po a ngai lo ni in an soi mase na soidan chuan ka hmangaih ti a mase mi tamzok ngai dan chuan a pasal hausakna $1.6 billion lai chu a hmangaih zokani anti ani nei nulok kuma chuan J. Howard chu achita a hausakna chu anale J. Howard de fapa te chuan kumtam tak chung anin chu a mase vandoi thak takin kotin rokhom tu turzok a rel felma in anale J. Howard fapa te hi an boral veveni ole enge kan ngai dan le hausakna hi limna ni em rethei tak chung hian a hlim theiem hmangaihna omem nge sum Ngah Ngah Hmeltha kan ti zok don kan ngai dan te comment section lama hian soikhomila supply kha thenghet lo sham bokila chuan next video a kanin hmule cheu don nia